احكي لنا شويه على هذه المبادره. هي المبادرة كانت يوم 21 مارس هذا اللي جاز. وي هي لصالح، هي حفل خيري لصالح أطفال مرضى التريزوميا 21، اسمه هكذا مرضى التريزوميا 21. كانت اتصلت بي رئيسة الجمعية وطلبت مني أنني نشارك في حفل بسيط، داروا حفل بسيط هكذا. ما لا عجبتني الفكره، انا تقبلتها وقلت لي ما نديروا حفل كبير كونسير هكذا، ويكون المداخيل تاعو لصالح اطفال مرضى التريزوميا. وكنا نظمنا، اتصلت بعض الاصدقاء الفنانين واتصلت بهم وكنا نظمنا الحفل هذا، والحمد لله راهو نجح ولقى نجاح كبير. ونشكروا الناس اللي عاونوا بزاف هذه الجمعيه، جمعيه مرضى التريزوميا 21، الجمعيه الوطنيه. يعطيك الصحة وطبعا تحية لهذا النوع من الجمعيات. نبيلة، احنا سمعنا باللي الأستاذ إبراهيمي يعني يعمل على تطوير المدرسة بإدخال طبعا تقنيات تكنولوجية متعددة، من بينها إنشاء مكتبة يلقاو طلاب فيها راحتهم ويلقاو حتى الانفورماتيك، يعني يلقاو الانترنت ميدياتيك طبعا. بدا يعني في البروجي هذا، وبدينا نستقبلوا في كتابات وكتابات جديده. يعني المكتبه يعني بدات تعمل يعني بصفه عاديه، بداو لي ستوديون يروحوا يفريكونتو لا بيبيوتيك. médiathèque مازالها سي en cours, mais bien sûr c'est inscrit dans le projet et le programme de cette année ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. قول لي انت احمد، عندك ليميسيون سور لو فيف، كانت عندك سور لو فيف، ومن بعد كيسيون داكتو، وشنو هو الكونسيبت تاع ليميسيون؟ وهل راك حاب دير مشروع او عندك مشروع اخر على المدى القريب؟ Alors, sur le vif, quand une émission qui réagissait à l'actualité à temps. Qu'il y a un événement, qu'il y a une haja de Sara, ou on réagissait juste après. Donc, des questions d'actu, c'est plutôt des dossiers. Donc, nous, je dois des thèmes à l'actualité, à la à peu près plus Dzaïr que Flahalem. Vraiment, l'actualité tana ta Dzaïr. Où je dois des dossiers. On les prépare avec les pouvoirs publics, avec les experts, les Andna et tout. On déroule des débats. Pratiquement, c'est le même concept, il n'y a que le titre qui change. Même sur le vif, vous l'êtes question d'actu. Donc, question d'actu, c'est un peu les questions d'actualité.